الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye arabasuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shahru zulqada minye hijra sankalo tani kelena bisuye konontonai miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani duru sankalo duruna bisuye wolon fulanai ambe dawda bugu masjid ar-rajaq wambo kono darasu be shaykh al-islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah dirisu be aka kitabu kono kitabu tauhid bonda minna ko minnana dabalila haribi ambe abu hurairah ta hadisa kono na ko ciden ko wolon fula be ulu ye halakili kowde nube hadamaden halaki ki ka dina halaki ki ka jiya halaki bolo ki ka lagara halaki waqti yansuru yurumi darisu temene wa qawluhu wa tawalli yawm al-jahf anika ki kodi kaboli domin ni mu'minu ni kafiru jamakulu bena jihadula atawalli bi ma'ana al-idibari wal iradi tawalli munye ki kodi anikata o yawmu jahafi ay yawmu talahum safain fil qital mal kufar yawmu jahafu yamunye domi ni safa fulayin benna kakari nyogona nikele mu'minu ni kafiru wa summiya yawma jahafi ويا تغولي كيوم الجهف لأن الجموع إذا تقابلت تزيد أن بعدها يجهف إلى بعد بس كجماعة نو نيشرا نيغما وبتنتي كتا نيغما دي كالذي يمسي جهفا كم نمغمي ني أبتاما كونما كتاما كتا كل واحد منهما يهاب الآخر جما كل كلن كل بشرا تونيغو نيدي فيمشي ورويدا أبتا دوني دي وكسنيغو ما جهفي ينيندي وتولي يوم الجهف من كبائر الجنوب دومني سلاموني كافر بتنتي كتانيغو مني كلي ni mo menya kodi odo o yekabayra junubude li'annahu yatadammanu li'irada an al-jihad fi sabilillah fasu be munira ki ba jihadu malaka shirala wa kasri qulubil muslimina ado fana ibe mu'minu dusukun kari iwu dusuciya ni bolela mu'minu silamu dusubeciya والتقوية آداء الله أنيك بولي بك سبب كالا كجوغو كفانا دوما وهاي يؤود إلى هجيمة المسلمين نمبي لبا كتا مما وبل لبا كتا سلاما وكسي أمدي لكن هذا الحديث قصصته الآية mais ni hadisa min fulen ni
aya ye boli cogo do kere kere ya ulu bola junubu tila o boli cogo la wa hiya qawlu ta'ala wa aya jumai alaka kuma masamin qur'anin mana nanko wa haja yuwaddi ila hajimatil muslimin parce que ni eboli la abe wolele ke katamuna silamaw seka ke silamaw ma me hadisa ye yoro do kere kere ka bola aya ye yoro do kere kere ka bola alaka kuma la masamin qur'anin wa man yuwallihim yawma idurahum illa mutaharrifa liqitali aw mutahaija ila fiyati faqad ba biqadabi min Allah ala ko ni mo minya akodi o do kaboli dunubu bila illa mutaharrifa liqitali ko ni mo min bolila puru kasagi kana kele keneka e kaboli bashi tola de jahadu yoro la abe jahadu la eni jugu do be nyogonna e yere ya do ini jugu be nyogonna chogomi ni ma fereke kaboli kabo akoro o ko fe ka sagi kanama abe sheila abe fereila i boli i yere boli jugu nye jugu tuguri ko doro i boli to i yele mana kana jugu mata kalama kafa nimboli basiti la ninye foloi fulanna aw mutahaija ila fiati ube eni jamakulu do tumbe nyogona kele no yara o yorola inyabe enyogona silama jamakulu la yoro were kafiru bake kadigi ulula yantan no yara ika boli ka boya kata farawulu ka ku deme puru ku sembentia kafiru kana suma ju kana sema nimboli basiti kanena awa ala ko nin cogo ya fulayinte no mo bolila kene ka ki kodi ka boli faqad ba bi qadabi min Allah ini ala ka dimi sagira ka bo kele yorola de ini ala ka dimi de be sagi ka bo kele yorola fa Allah subhanahu sasna halayn ala masamin ko talendo bolimi ni kabaira junubu do ni abeke sababu ni ala ka dimi be sagi ka bo kele yorola ala yella halafula bo ala bashitika ola alwula kholo an yakuna mutaharrifa liqitali ay mutahayya lahu ikake kabole pour ki labbe kelenye kaman yansarifu li yusliha misanihi aw yuhyiya ali aslihatan wa yu'iddaha comme ni mo ni ay abolila kasagi pour kayere labbe ube kaka bamuru labbe kaka bamuru dilaka labbe ومنه الانحراف الى مكان اخر ابو كنو ka boli kata yoro werela yati adu min jihatihi ni jugu bena ni yoro munune mana eni jugu do be nyogo nanya fo chogomi eya do ni labbe chogoya do la bake ka ferema i yere boli anye puru ki labbe ka sagi kana ama ube eyi yere boli anye puru ki ka bamuru labbe ka sagi kana ama nim boli bashitila ube kabo ini jugu be nyogo na yoro mi kabo o yoro la enya be yoro do la jugu wero ba fe ka doni o yoro e kabo ni yoro la kata o yoro la puro jugu kanado fahaja la yu'addu mutawalliya inma yu'addu mutahayya nin tigite wele ko boli baga ya kodi ka boli nimbe wele de ko labbe baga ninya labbe de ninya foloy asaliyatun fulanna almutahayyiju ila fi'ati ni na bora kata jama dola kama idha husirati shariyatu lil muslimina yumkin an yaqdiya alayha al adu comme ni kele bolo do silamu ka kele bolo do be yoro dola kafiru yedda do udalai abeshaka ke kafiru jugu beshaka she umma فانصرف من هؤلاء لينقذها ابورا نين جما كلنا كتاو جما كلمي ني جوغو يو لامني ni amatu deme jugu be sheula etara ulu de fe pour katu deme jugu kana sheula pour ko kishi
kubo jugu bolo iboli la kataw yorola fa haja la basa bihi nin fana basiten ninna li du'ai darurat ilayhi parce que darura ye weleli ke katan nimma bi sharat me sharati alla yakuna ala al jaysh dararu min nin sharati ye munye ka bonni yorola kata jama wore yorola pour kato ke sababu ku kishi o boli basita la de me sharati ye munye ibe bo jama minna ni e ka boli ulu cela na tu toro na te kele bolo toro fa in kana la jayshi dararu min na yasri tarik be ke toraye kele boloka wajhabati ta'ifatun kabiratu ila hadhihi shari'ati jama chaman tahara o jama kulun o kele bolo infe bi haisu tuwahinu quwwata li jaysh jama chaman de wulila kata nin kele bolo doyi nfe o jama in tali be ke sababu ka kele bolo nyere jati ko o fanga ka dogoya wa tuksiru amama al adu abeko sababu ku kari jugu koro fa innahu la yazuz wala min tali tebbe ola li anna dararan huna mutahaqqiq parce que nin toraka ke abebo yoromin tora o yorokaw o kele boloyinka o tora haqiqa de o tora yekene kanko da be haqiqa de la wa inqadu shari'atin ghayr mutahaqqiq wa awdu wulini jama kuluna kele jama kulina ko abeta jama kulu munun de me ku kisi uli kisili haqiqa tambolo ola ni abora ni yoro la haqiqa bambolo o tora be sen yoroma fala yazuz wala ate daga fala yazuz wala ate daga ka wulini yoro la ko beta o yoro la lianna al maqsuda ijharu dinillah parce que jahdul la nyine munye ka alaka dina ko bange wa fi haja ijlalu lidinillah bonna yen nin chogoke dina dogoyali debola dina majigli debola illa idha kana al kuffaru aksara min misilay al muslimin boli be daga wakati juma fonna ya soro kafiru kacha silamu wala sinyafula misilay al muslimin kafiru bawdugulede silamu awye kemede kafiru ye aw dugule ulube keme fulala misilay aw nyogona fula kafiru yo ode aksar min misilay al muslimina ni kafiru kacha aw fulaye masala aw ye kemede kafiru kacha keme fulaye fayazuju al firaru hina is wala dagara silamu kabuli لقوله تعالى ألك كما قسم مسمين كرتالين الآن خفف الله عنكم ألك الشيسة نألا ينغيك أوكا وعلم أن فيكم ضعفا شيسة ألا ينغيك أوكا لا يدو كل فب أولا فإن يكون منكم 100 صابرة نمغك كما سبالي لنبي أو سلامولا مغك كما وسبتلون سبالي لنو كلي كرو يغلب 200 وبيش مغفللا وإن يكون مغكم فللا وإن يكون منكم 1000 يغلب 2000 نم مغبا كلين سبتلين أو مؤمنون أو سبلين كري كرو وبيش مغبا فللا كافرولا ولا ني كافر بسلامون يوا نيغنا فلana uteboli de menu kacha silamu nyogona fulana yede adagara silamu kabul aw kana indahum uddatu la yumkinu lil muslimina muqawamatuha ubenna yasru labben chogo dobe kafiru boro labbenni silamu teseka ukumbe wala silamu teseka jokoro kata irati komi ewa abiumbe ulubolo إلا ما يكون عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها نا يسر مسلي تسلامو بولو منهم بي وابيو منهم بي أنيوني فإذا ولما أن الصمود يستلجم لحلاكا نا دونا كن سلامو جورا
وبين أن مني حلقي دو والقضاء على المسلمين أنك سلامه با ولا فلا يزوز لهم أن يبقوا ولا أتدق سلامه لو كتون ولا نينا أبيون دي بي دوغو بولو misilite aw bolo munum be abiyon nun kumbe kubbi donc aw yere baado fana na aw joren tora unu koro ubaw halaki kaw bade ate daga wiya katu koro yanna muqtada zalika pasko wala nyinin be ke minye sisa annahum yuqarriruna bi anfusihim kafiru be marasenu uyere marasali be dowla nu shera silamo makase silamo ku be halaki ube marasanu uyere wada wa fi hatini ayatain abenne aya fulala takhshisu sunnatu bil kitab mana qur'ana ka sunna yoro do kere kere ni sunna yakiru do fo qur'ana ka yoro do kere kere ko bo hadisai ne sunna la ni aya fula yo misaliya wa huwa qalilun o kaddo ko sobe qur'ana kono o kaddo sariyala ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من شروط التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الهدبية وأبي آية ورلا آية من سنة كثير دو كركرة كوبولا آية ورنا نولا وسنة يموني هدبية سا مسألة من تمنا تشيدن مشركوچه أسابلن بو مسألة كنو أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليهم كافر من نانا سلاموما أنانا كسلاميا سلامو كافرين ساقي كتاكا مغوما وتم بسلوهين كنو وهذا سرط آم يسمل الذكر والأنثى نسارة من تنبين نيني غربالي لي أبيتشين مصوب بيدتا ni kafir min nana ka silamiyaw hadisain ko ni be minyira akasaki ni kafir muso de nana ka silamiyaw hadisain ewa be minyira sulhu de bela akasaki fa anjala Allah ta'ala mi alay ayaji ya ayyuhalladhina amanu in ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار donc on est ayaye mu'minu muso sembo suluhuina bon ala ko qur'ana kuna ko mu'minu akoni mu'minu muso na nauma aye hijira ke kabo makka kana auma a mu'minu lamma silamiyara famtahinuhunna ayu lajrabi yala anilli man yamina na ko al islam yarale mu'mini cinya do ba ube cinyate famtahinuhunna ayu shay kullaje Allahu a'lamu bi imanihinna ala koni bu kalimuna do mene ne awde ka u shay nu kalimana ya sabati lendo fa ini alimutumuhunna mu'minati ni awu lajra bi kullaje ku shay kullaje aya do ko haqiqala ni mu'minu musawde فلا ترجوهن إلى الكفار أكنا ولوسك كتا كافرون donc ni muso sembo o hadisa fanala muso sembora donc mu ko qur'ana aya jumambe qur'ana ka hadisa ka kiri globally do fo qur'ana ka e istisna ke ka kiri do wala misali ay jumay ambora aya min al-ana qaffafa Allahu ankum yibsu kofo أن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم المؤمنات نونو سنة كركريا نونو ويه سنة كركريا قرآن كسنة كركريا كسنة فيون دوبو سنة كيرو دو كركريا كوبو سنة غروبالي كيرو لا المثالية دوي نونو أكادو قرآن نقوني كنو ما مثالية دوي نونو قول ناكو وغجف المحسنات ناكو نكا mu'mini muso tangale ka jeneya galondo ala ka jena galonda ala al qajif bi mana aramui qajif yeminye bilali mana jeneya galon wal muradu bi huna arami bi jina lanyine munye ya ka jeneya galonda muso mu'mini muso tangalena wal muhassanatun hunna al harairu
muhassanatu ya munye ya horo muso wa huwa sahihu uno semino ko tawsir lan ninde salendo iya do ba ke wa qajfu lil muhassanati al mu'minati al qafilati mu'minin muso tangale muhassanati al mu'minati mu'minin muso tangale hakilite jena yala do be muhassanati ke muso tangalende ni jena yakela te donente ni jena yani jogolan kolo ya ne ibnu simir rahimahullah ale kule kam min la kenaya أقول المحسنات والمحسنات هنا الحرائر ورموسو وهو صحيح أقول دي كما سهلين يدي وقيل إما يقول وقيل الأفيفات عن الجنة دوكم مسمون يرمي ويرتنغلين كبو جينياما القافلات وهن الأفيفات والقافلات من تنغلين كبو جينياما وهكلت الجنيا يرلا وهن الآففات عن الجنا البعيدة عنه ولي مسوم يرك كلوشيكو يرك تنغا كبو جنياما كمبو جنياما اللاتي مسوم لا يقتر على بالهن حاجة الأمر مسوم ننكو سوغو تجيكو كنو يرك قافلات كورنيني ننكو سوغو تميرا لا يرا تجيكو كنو يرك والمؤمنات ناكم مؤمنات احتراجا من الكافرات أين نمبر بورغير كروشي ككافر موسو بوالا كافر موسو ومن قذف امرأة هذه صفته فإن ذلك من الموبقات ناكو المؤمنات ككافر موسو بوالا مانا نيه كافر موسو نيه جنيان غالون ندا اودلا وتجات موبقاتي من نيجين يقلون دار مؤمن مصلى وبجاته حلقل كوي وما ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة كفرك فنا ني مؤمن مصوك جين يقلون دا على حلقل كودو كفروك حد ببويلا بوسانيا بيشكي بوسانيا جنگا كتام يندوني نوفي أكوا جانتولا دي حلقل كودو حد ببويلا بوسانيا بيشكي ولا تقبل شهادته أو إيكا سيريا تمنا ويكون فاشغا إبك فاشغ دي تقول فاشغ فجعل الله عليه 3 أمور من بمؤمن موسو تنغالي وبه هورو موسو تنغالي أحقلت جنيالا نمو من جنيان غالون دا ولا على يكو سبادة كو إيكا قال تعالى لكم والذين يرمون المحصنات مؤمنون بموسو تنغالي هور موسو نو بجنيان غالون دا أولا ثم لم ياتوا بأربعة شهداء وكف أتقوا مناني سيرناني مسرى بولو فاجلدوهم 80 جلدة أيو تقول غوشي سريالا حدولا بوسانيا بيسجي ننتكليوا فلنا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أكنوا كسيريا من أبدا أشيطولا أكنا تيجي كسيريا من أقول أبدا فلنا يوي سبنا وأولئك هم الفاشقون ولو تقول كو فاشقون مغمون بورا لك نعمر كان كنو من سورة النور كنو ثم قالوا كفي علىكم إلا الذين تابوا من بعد ذلك واسلهم أكو فني مغمون توبرا دي مؤمن موسوين غالون دالين كوفي على ني جنياي ني توبرا وكوفي واسله اتني من تشيا يا دلا اتو من تونچيانا ني تو جوغو دارaka iyere sagira ki yere galon tiya ni majjaniya kede mo tangalen ne de galon dala mo min niya mina naye cinya tala ne de galon dala iye min cinya adila de no kerasa wa haja li sisinaw ni istisnaw min fulan ni ala ko illal ladina tabu min ba'di jalika waslahu لا يشمل أول الجمل بالانتفاق أتى آية جملة فلوتا دون كباب يبنوكا جملة فلو يموني فجلدوهم 80 جريدة نتوبرا أتى حد بويكا
ode jumla fulo bil ittifaq hari ni tubira kabwala haddu inte be kaboyka isi sinawun tota wote do akono doni kamo be bennonka la yasmalu awwala li jumali bil ittifaq mana jumali fulo into dola be benno oka jumali fulo e munye gusanya bisegi ni tubira sani e kashe hadduma e tubira kabwala iye min nkinya iya dila haddu tika jumla fulo لا يشمل أول الجمل بالاتفاق ويشمل آخر التيب نعفو فلو من نوددو لا يشمل أول الجمل بالاتفاق من فلن إلا الذين تابوا من بعد ذلك وصلحوا الجملة فلن تدولا ببنوكا معنى نيتو بيرا حدون توليكا بويكا حدون يسلامي حكيدو وبي بويكا بسنة بسكي وتدو سيسنا ونطوطا ويشمل آخر الجمل بالاتفاق من جمل اللبين بدو سيشنا ونكونو فانا ببن اوكا ويجمع أولئك هم الفاسقون نيتو برا فاسقين بوريكا ببن اوكا أفهمنا جملة فلوي سيشنا ونطوطا بالاتفاق ببن اوكا هاري نوتو برا حدو انتبه كابويكا دونك با ببن اوكا جملة اللبان ويسو جملة لبين بدو إسيسناونا بالاتفاق ببنوكا نتوبرا فاشغين وليلا كبويكا واختلف العلماء في الجملة الثانية مدونك بغو ينيغن صوصو جملة فلانا اندلا ويرجل ما يشيسا لا ولا تقبلوا لهم الشهادة وكسيرية من أبدا يالا نمبدو إسيسناونا وبياتدو دونك بغو ينيغن صوصو ودلا ولا تقبلوا لهم الشهادة أبدا فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود دوكو أكسيريا من اللي ساقي كتاما ناتوبرا دوكو أي سيريا من اللي تساقي كتاما وبناء على ذلك نقوب أوكا إذا تاب القاجفون نمو من يأوى موسو تنغالي ni aya ajnayan galonda ala na tubira hal tuqbal shahadatuhu amula ya la kasheria be mina ubatemina na tubira akasheria be mina ubatemina al jawab aqtalafa fi zalika ahlul ilm jawiye munye doni ko yenyo so sokola fa min man qala doni ko doko la tuqbal shahadatuhu abadan wala taba doni kaba doko abadan talika sharia min atuguni harina tubirade wa ayyadu qawluhum ulu kakuma simbentiyani jumaye bi anna allah abada zalika paske ala yoke badade bi qawlihi wala taqbalu lahum shahadatan abadan wala yakasharia min abaliyake badade o faidatu haja ta'bidi nimbada badanya nafaye minye afaida minye anna al-hukma la yartafi'u anhu mutlaqa kiri min fule kadauka ku ka seriya temina otewuli kabuka bara otewuli kabuka chokoshi obuka de ninye kuma fulo tigwe wa qala akharuna doni ke baga were ko bal tuqbal akaseriya be min an-natubira lianna مبني قبول شهادة وردها على الفسق بس أكسريا منني أني أمين البليا الشجرة أبي سجى كتجمان كفاشريا فإن جال فهو المانع من قبول الشهادة ونفاشرين وللا كبوكا فاشرين التنبي أبلي ناكسريا تمنا نو وللا كبوكا جال ما يترتب عليه min fana be fasiqay nofe ko fana be wulide do yenni fo wa yambaghi fi misli haja an yuqala o bune semino ko akacha ni alayni kuma suku fonni na abenni kuma de fo ako akakan ni ko suku la an ka fo innahu yarju ila nazr al hakimi nunun na nyogona be sagi kata kiri tigela yere ka korosilina Allah jalima fa iza ara من المصلحة عدم قبول شهادة
لردع الناس أن تهون بأراد المسلمين فليفعل نكيري تغلا ياي كافم مسألة بلانكا بكا ننكا سيريا منا برو أكاكي مغو توما بغالون يه برو أكنان نغيادو هذا ما دون كفاري كولونو كسوغو تياليلا nka ka seria sagi nka na ka seria mina bara pour mogo ku yere kolosi nin ko sukuma ni kire tiga ye ninye akake na ya do masalha be ninna adaga kire tiga ko ninke wayla men ni kire tiga ya do ka fonni masalha tala fali aslu lesli munye annahu idha jala al fisqu wajaba qabulu shahadati ni fashiqa ngurila awajibran ka seria mina lesili yode ni fashiqa ngulila awajibran aka sharia mina men ni kiri tigila yere yaire ko masalaha be minna pour hada marun to far kono katanga ka bonni mo suguma nkana nin ka sharia mina abada bada de silamo kan masalaha bodela adagra kiri tigira ko ke men na ya do ko masalaha to ola lesiri la ni fashiqa ngulila dron awajibran ka sharia mina wa hal qadhifu المحسنين القافلين المؤمنين كقذف المحسنات من كبائر الجنود يا لو شيء تنغلون فنا وبه هورو شو فنا منو حكلي تجينا يلا ni mu'minu do ni mo mi ni ulu fana galon jene yang galon da ulula yala fana kabaira junurewa al jawabu jabu ye munye الذي عليه جمهور أهل العلم دون كبارو فنبا بمنك أن قجفا رجل كقجف المرأة نيه جنيان غالون دا تشيلا أبيكم نيه جنيان غالون دا مسولا جمهور بودكا وإنما قص بذلك المرأة لأن لقالبا أن لقجفا يكون للنساء أكثر منا ala ye muso kere cide nye muso kere ya kafo parce que kachaya muso kachaya jeneya galon bedda muso de la kachaya ora to cide nye muso fo ija al baghaya kasiratu qabla al islam parce que muso munun tumbe jeneya ke san islam ya kana o kacha kosobe o tun kacha aba hakketo ba fo munu ma sungurumba nu yere bu yere di cew ma yere kadiyane yake pour ka wori soro otun kacca muso la sani islamiya kana wa ghajful mar'ati asaddu ewa anifana ka jeneyan galonda musola ode ka jugu kateme ka jeneyan galonda cela ode yato muso tafora li'annahu yasalijimu sakkan fi nasabi awladiha min zawjiha parce que niye geneyan galonda musola o beke sababu ye shika beke akadewna hara ya kadem munun surace shika beke wula fa yulhu bihinna alqajfun dararan kathira aw adun geneya galonda le musoyina abe tora de she adun matora min kacha kosobe ni geneya galonda ra musola atora beshe dum matora min kacha kosobe fa taqshisuhu min babi taqsis bil qalibi nim cidanyi muso kere ya kufo ni hadisa kono ayo kere de pasike akacha jeniya ngalombe da urude la kacha ya wal qaid al akhlabi la mafhuma lahu ala yakoi wa cidanyi kusri minna ya kacha ya famuto oye mana ye kusri muso ta minna kachaya famuto oye anto famu afamu chogoina li'annahu li bayan al-waqi parce que min be kene ka chire nyode bange muso debe gajene yang galombe da muso de ka kachaya chire nyafuni ode wa shahiru min hajar hadisi qawluhu shihiru wo seria yi munye ni hadisa la doro hadisa indonku yere munye bonda ina ni imamu na Nawawi na yini hadisa sama bonda ina la nyine munye dabali ko parce que ambe dabali bonda de la kayira dabali ye fenjugu bade haramu de dabali ye kabayira junumu de dabali anya ko chogo me dabali chogo do be yere so solicito la doni ko ni nyon ye kafiri de mo kad dabali ye setane baraw ni setane to de
ini shaytanu de be baraka nyugo fe ka dabalike e ka kafriya sosoli tola doni ke bawo ni nyugo nche donc wala balmon nin ko wolon fula halakili ko do hadama de ko yere ko suma donc ambe do hadisa munun tora وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وأن جندب كارثة من الجندب ما مرفوع كارثة كرتا كتاچيدما حد الساحر ضربة بالسيف قد دبلك لا ناصر لك حد يمونيك غوسني باموري مانا كفا balmon an ka jamana nunun kono be kola koy me dabali kela de ye karamo baw ye ne sanga bola jamana mi ni akacha almami munun be dabali ke nu ni mugo kelela nu yere ba fo udala abe inin ka kalimo de ni nyogon chate ni ne ni nyogon chen ka kalimo ube ni nya do ne de la ishara kaba mogo dobo fo ko ale be mogo fa abe mogo la salli ayere ba ka dabali fo adala obe mogo la salli jamana ko ulude alimami bawye jamana ulude alimamu ye nube mogo la salli dabali kelaw meni mogo mi nu ye jene yangalonda min na doro awa ube nyugo o alimami yala ube nyugo o salli wolela uma fo ninde kono da karasala wode be aw salli uma foninde kono da karasala wode be aw ka salli wale ubu ke femba de do be misiri bila do ba ko fe salli bila ko pasige ko ni ndeni fulana ye kono dala ni te ka bakoy ka sur mugo kan kan yugo munna ka bolu kalimami yanne nu be misiri min hari kana bo dafe nu be misiri min kalimami ala hari kana bo dafe ka salla ko fo yedda bali kelaw ni musriku de dabali kelaw ni musriku nu ulu sallira u ka sallite sahawu yereye ni e sallira u ko fe sallitiye me jeneya kila hari na ya suru jeneya sabatira ka ya ke yere kabayira junubu tigidero na sallira aka sallibe sa kalima miya be sa poita kalima miya sa fasiki de doro me mori gana musirike katimu gosila kafiri musiriki abolendo silamiya dina ko na sallira ala makota yere ka sallila ni mugo sallira ko ala makoti ka sallila ka salli tinyalendo la ina asraku la habatanna ma kanu ya'malun ala ko nabi nyuma yere ma nawtu nye fulana farane ala kamba ka baru be tinya ko de atu muhammad ibn wahab wande la ka foya akakkalandendo akakitabu tawhid min fulene nye ani kalendo nya kala kaba sakasagi ka kala kabba kasagi ka kala kabba kasagi ka kala kabba aku ukasagi kata kalandendo ko ako tauhidu fahimunaha at-tauhid fahimunaha ko shehu tauhid anyu fa musade hada an kafiru kitabu dodo ako shehu indimina makuma o ako nintile damado driso ako nintile damado ako driso te o ko fe derisu aba fe ka derisu ke domme anana anya sisile karande un ko karamo ko nya sisile ndo bide ako hukuma do de forenye o de nye konna filikinya sisi o ko yemunye ako kibare ya seri mako do de yeso kurajo uyele mato so kurayin kono uyedundun koroni kantike ka ke saragati shetani uni jinnawi kalande ko basala ako menye mugo do bila ko aka nyanyini yo ko basa ire minni mo mugo bila nyanyini la no ni min nana ka fuye odo ayu bila o ko fe adugu sege anana akontu nyake bariya min fo awye ko uye dundun koroni de faka jinna uye o make sawabaye ko jaga mugo do de be duin kono ajera bade no fe أعوذ بالله وقال أمي أعوذ بالله كبيبك أعوذ بالله كبيبك أكو جاهلك كما كروفل أو كوكو يتوهيد فا
ni aw tun ye tawhidi faamu junubu min ka bon junubu bɛɛ ye o ye tawhidi de o fɔra o ye tebo o ye shirku de aw k'aw ye tawhidi faamu junubu min ka bon a ka jugu ni junubu bɛɛ ye o ye musirikiya de o fɔra aw kɔrɔ mɔgɔ si ma bɔ a cogo la ne nana nin f'aw ye ka bi a ba ka jɛ a ba nɔfɛ o ye kabayira junubu de o tɛ mɔgɔ labɔ silamɛya kɔnɔ a ti kafiriya kabayira junubu de aw hakili tiɲɛna a ko aw ye tawhidi faamu wa m'aw tawhidi faamu jamana in kɔnɔ se ka tawhidi faamura dolominaw ni drogotaw ni jɛnɛyakɛlaw bɛ ɲugun olu de la haramu do kabayira junubu do dɛ musirikiya ka jugu n'u ye siɲɛ 100 dabali ka jugu ni u ye siɲɛ 100 et hali ni silamɛya sariya ni ala y'a nɔgɔya jamana in ye an ye silamɛya sariya sɔrɔ a sabatira jamana in kɔnɔ sariya bɔli b'a damina mɔgɔ minnu na fɔlɔ musiriku ni dabalikɛlaw mɔgɔ fagalaw ye kabayira junubutugu ye dɛ mais daruriyatul khams silamɛya diina nana silamɛya sariya nana ka fɛn duuru min kɔlɔsi duuru de don a fɔlɔ ye jumɛn ye a diina ni silamɛya sariya nana musiriku minnu bɛ diina kɔnɔ fɔlɔ dabalikɛla minnu bɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ olu de bɛ ɲini ka bɛɛ faga n'o olu bɔra hadamadenw sɔnkɔrɔ de sa haddu tɔ nana mɔgɔ fagalaw ta nana dolominaw ta nana drogutalaw ta nana mais musiriki ni dabalikɛlaw ta de b'a bɛɛ ɲɛ fɔlɔ mais jamana in kɔnɔ min yɛrɛ n'a ko eso i tɛ sinɔgɔ dɛ o de ye mɔgɔba ye mɔgɔw bolo jamana in kɔnɔ o jamana ye tawhidi faamu o jamana ka karamɔgɔw ko b'u bolo min tɛ u bɛ minnu na wajilu sugu ni derisu minnu min ko b'u bolo min t'o ye dɛ jamana ka karamɔgɔ bɛɛ kun kan ɲɛsin tawhidi de ma a ka faamu jamana kɔnɔ tawhidi ka faamu ni jamana kɔnɔ ni dabali banbali ka bɔ jamana in kɔnɔ donc o la an bɛ taa an ka derisu nɔfɛ derisu komi wagati caman t'anw bolo fɛnw na an k'a dɔn kɔni musiriku ni mori gana minnu b'an sen kɔrɔ dabalikɛla minnu b'an sen kɔrɔ u ka jugu jɛnɛyakɛlaw ye u ka jugu dolominaw ye u ka jugu dorogotanaw ye u ka jugu gorojigɛniw ye mais kɛlɛ minnu wulila ko an ka faamaw kɛlɛ u ye faama kɛlɛ minnu kɛ gorojigɛniw kama dolomi cayara dorogomi cayara mɔgɔw dɔ bɔra o kɛlɛ in sen fɛ k'u bɛ faamaw kɛlɛ dabalikɛlaw dɔ mori ganaw dɔ e bɔra ka min kɛlɛ e ta ka jugu n'o siɲɛ 100 e bɔra ko i bɛ min kɛlɛ dɛ e ta ka jugu n'o ye siɲɛ 100 e bɛ musirikiya min na taagutiya min na ni mɔgɔw bɛ sujudu bi ye i bɛ kulunkuli kɔrɔ i bɛ mɔgɔw dabali e ta ka jugu kojugu minnu bɛ jamana in kɔnɔ e ka ta ka jugu n'u ye siɲɛ 100 e ko e bɛ wuli e ta ka jugu ni min ye siɲɛ 100 k'i b'o kɛlɛ e de kan ka kɛlɛ e de kan ka faga ala ka sariya la dundabu ko haddu sahir daribatu bi shay ko dabalikɛla ka haddu ye min ye n'a sɔrɔla an ka faga ni bamure awa an b'an yɛrɛ danbe ka taa majahabi min yɛrɛ ma maliki imamuna maliki ko ni dabalikɛla kɔni an y'an tɛgɛ d'a kan hari n'a kɔn tuubira a ka tuuba ni ala cɛ min an t'a to diɲɛ kɔnɔ an b'a faga de a ko parce que dabali bɛ kɛ dogo de la a bɛ se ka fɔ anw ɲana a tuubira n'a bɔra n kɔrɔ dɔrɔn do sufɛla la ou bien dibi la a bɛ taa mɔgɔ dɔ dabali donc an t'a to ye an b'a faga de qawluhu wani jundabi laysa huwa jundaba ibn abdullahi al-bajaliya nin jundabi te jundabi ibn abdullahi al-bajaliya nin te o ye dɛ bali jundabul khayr u b'a fɔ nin jundabu la ko jundabul khayr al-ma'rufu bi qatil shahiri ale donnani de ko dabalikɛla fagala a donnani o de nin jundabi ale yɛrɛ delila ka dabalikɛla faga a nana jama de la u korilen do cɛ dɔ la a b'a kɛ bamuru b'a bɔrɔ a bɛ denmisɛnnin kantigɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ parce que an ye sihiru tagayeli de min fɔ a bɛ kɛ anw ɲɛ kɔrɔ ko denmisɛnninw kantigɛra de a kunkolo taara da yan fɛ o kɔfɛ a bɛ denmisɛnninw kunkolo ta k'a don a la
donc abeke akoro hada madenya tuguni anya koro hada madenya tuguni ngofo ninye kaba koy abake kam mugo faka kanyana maya ka su faka kanyana maya junda bina na jama korile na ya ako mumbe yade ko mugo de fule yade abe kaba kore ke ka su kam mugo faka kanyana maya aye jama fara ka kunkolo do ka che la jefola bake kam minke tumami ayo do junda bu bora jamana tara aka sokono atara ka bamuruta kana aye jama che fara kata che kuntige ka bola akwa aka yere nyana ma yafulo abe joka dabali de laje shetane abe joka shetane de laje dabali aka yere nyana ma ya aya su dalento a wakati masake mimbe masake nyamina tile saba nyogona duro puro aye koke ko misariya do me akan kasara alema ani ale yere fana korosilen ko so mowre kana tafa aya mina tile saba nyogona ya bila قوله مرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نكا حديثا قرطة كتاچيدما فيكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام ننكما بك چيدن كمائي على كتنونا كشباكا لكن من نقل المؤلف عن ترمجي قوله أما جندب كما من فلنيني مؤلف شيخ محمد بن الوهاب وليه كما ينتكبو ترمجي دي بولو وشهيه أنه موقوف معنى كافو مرفوع شيخ نيوتا ترمجي دي بولو كسر من سهلين دو حديثين موقوفية أجولين دو جندب ديكا چيدن كماتي أي من قول جندب كما يني جندب كماتي قوله حد الساهر دربة بالسيف ناقود دبالك لك حد يمونيك غسني باموريه حده يعني عقوبته المحدثة الشريعة ما نجنغ كتلم شريعة جنغ كتلم ذاتي كوكا كالا ويفعل دي وجاهر أنه لا يكفر حديث جاهر بايرا كو دبالك لا تكافريا لأن الحدود تطهر المحدود من الاسم ناكو حد كوني حد بورا منا أبي سنيا كبو جنوب دلا ni hadisa jahiru be munyira dabali kelen te kafiran parce que nu ko haddu doro haddu korode ki seneya kabo junubula wal kafiru ja qutila ala irdatihi fal qatlu la yutahiruhu kafiru fulena murtila nanye kafiru fagana ka murtili de fagalin ta seneya wa haja mahmulu ala ma sabaga ni an fule kam min fote kafo haddu min fulani ne nyaira ko da marikela inte kafiriye parce que haddu ba seniyane min bila chogo ya de ka ante mena chogo ya minna de anko faram pancana de ko yo chogo ya jumaye anna min aqsam sihr ma la yukhriju lil insani min an al-islam wa anko dabalu chogo ya dobe wata hada model labbo islamiya kuna wa huwa ma kana بالأدوية والأقاقير التي توجب صرفا والأتفا وما أشبه ذلك ويدبل سوق جماعة دبل من بك فرمو نفرجوه أني فركيشون نابي هذا مدين ساقي كبو أكم مسو جون يغنيما وبي نابي هذا مدين دون دسكون كانوا كوي دسكون يلما كان يغما بو دبل سوق أنكو دون كبو ينيغن سوسو دبل كلاك كافريالا ale ma dabalin ke ni setane bara yede me ale ka dabali ale be sarafui ka dusukun do yelema kaw kanu bo nyogonna ube ka dusukun do yelema ka kanu do nyogonna ale bo dabali ke me ale be atake ni fura mugu ni fura jiwu ni fura kisewde o nin ona nyogonna nin dabali ke la anko doni ke bawo ye nyogon soso e ka kafiri baniyala me ibe fakakol in fagali sosoli tola de mogo ko famude hari ni doni ko ye nyogon soso dabali kala min ka kafriyala na soro la ka fa sosoli tola de abe fa sosoli tola me sosoli bala yeska kafru be kafrite me min be akad dabali keni shaytane barawiye sosoli tolo ye kafri o ye mushriki qawluhu darabatu bi sayf na ko darabatu bi sayf uriya bi tayyib badal bay wa uriya bilihai ni kuma min fule shabe chogo min fule ni anana bitai badal bay
mana deribatu anana fana cogoya dola fana ewa bili hayi woriya bile mana deribuhu bisayf o fana nana wakilahuma shahihu muslimin ku fula be sahalendo ni ko deribatu bisayf asahalendo deribuhu bisayf asahalendo lakinni al-ula ablahu kote ni fuluyi ode selendo ni ode janga katolika gele selendo damma kateme fulananka li anna taninkira wa shiqatul wahdati yadullani ala annaha daribatun qawiyatun qadiyatu parce que nekira minnana daribatu nekira minnana ani ka ke fana aywa wa shiqatul wahdati ani ka ke wa shiqatul wahdati min fulay yadullani gosiko kele min nana deribatu nam gosiko kele min nana nimbayira kuddu gosilimi nabe keni fanga ni gosilimi be aka kobe ba goseli ke kele min fule kana ni nekira min fule kana nimbayira mana goseli tekeni no ya da abeke goseli grimande nimba ka koba haja kinayatu anil qatl nu olla nyine munye fakhali وليس معناه أن يضرب بسيف ما جهرها مصفها لا نينتي كبامرو كوفلاك كغوشي لا نينتو يرو غوسلي مين ني كفقدي اسا وقت ما سيدي وقتي دونك بنا harisa wari bena haribbi dabali kila fagali ahmad ibn hanbali ko akwa sabatira sheba sababolo dabali kila fagali asabatira cheden ka sheba sababolo umar ibn al-khattab dabali kila faga obena dirsure la insha Allah umaru della kan letri sebe kataka gouverneur uma an uqtulu kullu shahir wa shahira akoni letri shera na shera mugo ma ibe yoromi ni ye dabali kala chema soro ye dabali kala musoma soro afaga aba musa ko letri shere wulu ma wulu ye dabali kala sabafa umaru ye dabali kala faga hafsa umaru de muso aka jom muso ya dabali tumami abora kalama yu nyamara ku kafa jundabul khair asabatira bulanya fo chogma yedda balikila faga donc dabalikila faga asabatira kiden ka seba sababolo donc dabalikila kunin u ka sariya minye jamana kono ala kan deme islamiya sariya kana no soro la doro ku faga har nu ku tubira u ka tubu ne ala cella garam tuto jankono ala ko fanga no sariya de jamana yima subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الرحمن الرحيم